Jumlu Semalia itu yakin Nendan Harus kepanggulan Hengketeran Nabi Sama Semalia punika kewentenan itu sang bersiagung bisma Semalia itu Putrawan dari Kepang itu Kepang Disedekan kepanggungan Muyaki itu sampun napak Kering patina Lawan sangari kesarengan coki desa Prabu Mantri itu alar punika ide sang terasle maka mewah punika sang Prabu Awangga sigeran semua ngakon nikah puasa jangan nalar ngadi gelis laris katulen punika pisugo yakin unik di desa Prabu Debugu apa bogi asah semani kerja ni mas manir radiogi alar kewentenane sane kapi sumuang rayuna maka mewah punika panis karanane punika wayati mas maka mewah kesedahan hadian tetus satu ni mana Narna terus Koya turang titiang punika Wayati dahat ledang Wayati pekayunan itu sang Prabu Awangga sang Prabu Kehawu sang Prabu Kesena Iyan tuan segera niru Aparari Amuakadi Makabi Adiakabis Semalia punika rikala nyingak kewentenan pisuku ide wayati minekadi punika pegawan bispa akan datang Prabu Riga Setina aige tuke punika ranes rawo punika sang Prabu Duryodana siah kapi sungguh punika rayuna dan tinang aktiri agar katur anir ning aduh
Semalian nenten ye kekasayang punika pisuguh widane doaning kapikayun oleh itu nenten ye mapi keno higan aponan tu aku warunat ai gitu punika raris matur itu sang dulu tanah risangan naren majang ring sang Prabu Kesawa isang janar dane ai ratu sang Prabu Kresna ratu dia juga gedean temam semalia weakti ratu iwang weakti maduwe pekayunan asapun kula tentang gemih kuasagi semalian nendang raris iratu ngarsayang puniki muwing pisukuh dijangnya ini seduratan ponang semalian iratu nendang raris ngarsayang dan iu ketikon semalia ratu nenten punika ngarsaya mungguing pisukuh ya sang atu usah aduring semalia ratu pinake ke dados gedung jagat punika iki jagat yakti mungwe pindaki atur desan Jepang ucap perikresne matur majang hari ini saya Prabu Kesawa mujar janar adane ngado punika ngararis ketimbalen utawi nyawes punika Sang Prabu Kesawa rapuring akinonton semalia itu wayate ngemakeran punika tuaning itu pinake katos susah nekan sambrami semalia puniki nenten ya patut mungguing pemargine utawi kasem lama puniki antuk ngerida puanindon duaning puniki durung yakti pinake puput mungguing pepawasane semalihun durung sida karya puniki yen aturan ya manut ati wisar sane pacang
presiden mamukti punika dados iya lakuan sidir narari nas punika yakti raris nenten je kekasih ayah punika mungwing pisuku ya Naling janar dan risang rasisang nesu Tuhan yang asa punika wiyati mungwing pitaking pengalikan itu Sang Prabu Kesawu Sumalia punika watak kresine raris cekical turu musnu kewetenan sang kerasan mantu iniring haniar sang sumantri Malia punika itu Sang Prabu Kesawu ngeraris mantuk mewali kairingan punika oleh Sang Mantu Yudhira. Prapedang gerkeng sapi jangan Rawuh punika ide ring puri ngeraris nyapsapen punika cokor ide tiap Dewi Kunti ya suami buat wengi adalah sendirian apa Malia dari Sumatur puniki Sang Prabu Kesawu macam ring kedua kumitri tur maning raris ngaturan pati